aba muhanda sana ba traffic bakagize ngo mbiro mushanzu base kore mu bironka bitanu nanga mukaga kibasika ekiro kimwe base gende koresha esibo mu garage bagikore medical check up nayo ba makanika bareke konko muntu aho ninjirango nensonga ya boss we najya tuza muhanda nangona driver nasa kumujya konka tuzo mu garage tugire bitakuterezamo ajya atiwe sebo vuga bus wahura yare mira muhanda so bus ezo nazo waswasi ya ba boss yo bana babineza rono mwe kunda sente munonga nacho nchitumitwa basabaze cyaturetero buzu baseze tura muhanda burizo yo bachekinga ryari kurebe cyito cikomorukire ekinto cikwenda gukora ki ekinto cikwera kuri pressing Kole media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Kwati Kole media Nkole Media TV, thank you so much for watching. Mwebale kutukunda nkabutosha amazina ni banyeta Joanna na kwachira ha program yitu one on one tukureba accidents on the road. Turi naba Royal Driving School kababeho nebyibatu habura ha bubenje hamwe n'engeri yitu kubasa kutwazamu twaba turi ruguto especially twabavugi hamwe ni mwaba kutambura ruguto ababoda twena katwachire owa Royal Driving School nakwachira mukuru mwebare kwiza kutayayera no gamba natayebwa Ronald director wa Royal Driving School Mbarara. Okay, Royal Driving School eji ya marabwire ki Royal Driving School katandiko mwaka gw'2010 nyisigango aturiyo myaka 16 yabakugu turi in experience eri kwemarira tukora ntikimanya hati Royal obubenje wabano kimanya ningashi accidents nti nizo zimwe ha bintu ebikuita abana Uganda ebirebi because tubire nturebe ndwara konka ebiro enyuma accidents zitware ebire mbwenu ziriyo nizishoking omuntu example accident ebireho lyantonde abantu baferire mu bingi na LC5 chairperson wa Kikube alali aferire ombintu byo muzano nyengure bire nko muzano omuntu kuparking emotoka yawe okakura wabantu omuntu akaruganka kuriya akahikana kutomera so kibire kirinke cyo muzano iwenka ari kushoza abana abakuvuga emotoka because nimwe muku shoza abakuvuga za taxi abakuvuga za bus nebindi echeki ni kitutahi hate cyo kubanza ho cyabyona accidents zibire kari in fact nizikirana sirimu zita abantu munonga no kushirana sirimu nangwa na kanza ako wasirimu kanasa ku maremyaka konka accident nizitiraho burizo konka kikurete cyo omwenchi bakiri ari driver wa taxi nanga basi konkana bakama ba basi nabo nanga bakama ba za taxi ezo nabo mwe ni mbateka ho mwe nko mushango tugire nti bakama be bitongore ebi nibo baturetire accident so mu Uganda habwo kushashura omuntu akasente kacyakenda kuvuga basi ninga taxi route nkisha twizoba nangwa kasente kure ko muntu obumwe no sango muntu navuga basi kurugo rwo kubanza kurwa asande mande ndizagarikamu tayine kahumuro kandi driver natina kujyatanara nibakumubingamo akarumoke nakenda so usanga ngo driver umwe nahura yahwayo umwe tayine cyo gukora konkana amanyangu karajyatanara habata mondizo nazajigumamu umurimo koreke so no bwarwire no bwatine mani no bwakurayire ahwireyo konkazo mu basi aza kuvuga hato musanga omburuho bwona naki agozegera ni uwenka wakora umurimo karenzya no wakuburyo muduka no gubasa no gozegera so omwen ekikurete cyo munonga na pressure yo murimo nacyo nekizibu cyamani ekirigire accident wakireba umuntu nakora urukubanza basaji hakabare nanga yargayo na Kampala tayine nakire ko kuhumura mwe nasanga bashabazi baryaho bahikana batahamu ngo basi gigareyo tayine nangu no bwire bo kunaba hato sange kizubu cyargaho yako muhanda yakore nsobi yakubya nakora ki
yasemye ko atakukora mwene pressure ejo nacho ne kintu kibi government ningashi iwe nka omuna Uganda eche kintu no basa kuhaburota ababakama bebitongo hati nyo ningira katugambe munonga hari bus nzo kutwara abantu bingi bus ba kujihankara insinsi nyo muntekateka yanje bakaje ngo bus eji kuza kugihereza license sime kuba eche munonga ine ba driver aba omwe kara avuge mande undi zavuga rwa kabiri undi zavuge rwa kashato undi zavuge ryari konko muntu kuzo mu bus burizo akwa no wakurgoka za university lecture atakazo munanka akasomesa abana izoba ryona nanca karakagaruka nayiza agaruka izeri ndi izoba hazamu nabandi nubo akwa yaja ngwaze mburi izoba nabana nabono bamukoha nawe nara so baseme kurengwa at least bus cye munonga eyine ba driver babiri omwazi nango mwaze embara undi zaze Kampala oguma yatwara uri ya leta nanga bagengu yovugizo bari yawe nchakaro humure konke cyo kwata bus bakajya ngo duwe mukama wayo burizoba umuntu naraha umuntu nko muntu nayine bizibubye ayine byakuteka nakasara tikakumara no burehe nangwa no muntu nagenda arwara no kurwara drive konkati nakujya tikindacigambe ntinyine mani ubaratemu umuntu ngo basaka bagwakomaho so muntu sanga nasa no kuzana mu basi ayine kanyora mukono azware kijampa agishereka kwenda ngo akoreki akuma karumu konka yanacumanya ati nchaketinde mukozi naruhuka nangwa naza no mwirwara bitaba basi bo bazari yaro mwirwara bo tubarwara ariyo mu basi burizo zabo bazirebariya hariyo na mental health ntyo muntu okuba mentally stable harwe bintu byo yine kuba oyine nti wafutunga hakire ko kumuraho watunga hakire ko kuzanaho nabana konka abantu bo bazana yari nabana tiyagera kire ko kuzayishomero kuvistinga omwana ejo no stress agine no mukazi eri abakazi no bimanya no bori omukazi amanya nto mukazi we bamutu uwo mukazi takwenda kumanya ngo musizari yamu ajya tugwe Kampala yakusiba ariyo mbana wamuteka pressure washireba nawo mushiza ariyo mu basi no mahati nzikore kiro ne sayona nabari ya pressure to mukazi we bariyo ni bakumu akigenda agira ha mukazi wanje bar safe ayihayo nese mwaza kutera bodata kamutwi so ejo pressure ejo nerete bizubi njya muhanda washireba kandi n'ikindi mbano bafuneho karivu kandi n'ikindi basi zitura amahanda ona zati zifa bazikana kariyari ekiro ni hangwe nyo ningerangu aba amahanda sana ba traffic bakagize ngo mbiro mushanzo basi ekore mu bironka bitanu nanga mukaga ekiro kimwe basi gende koresha esibo mu garage bagikore medical check up nayo ba makanika bareki konko muntu aho ningerangu nensonga ya boss we najya tuzamuhanda nangwa na driver nasa kumugira konka tuzo mu garage tugire bitakuterezamo ajya atiwe sebo vuga bus wahura yaremira amahanda so bus ezo nazo waswasi ya ba boss abana babineza rono mwe no kunda sente munonga nacho nchitumitwa abasabaze cyaturetero buzu bus eze tura amahanda burizo yo bacheckinga ryari kurebe cyito cikomorukire ekinto cikwenda gukora ci ekinto cikwera kuri pressing washireba so ko kunda sente za burizoba nacho nikigiye kizibu kandi basi nasakurga kasezeze Kampala isange yabasabazi egarike mbara ibasanga stay boss tokoza kumugambira otenara nangashi bakujyanga vuga basi egarike yo kurota kwenda gukora tujigabe hato umuntu areba kugira ngo aferwa karumo avuga basi agarikayo so nakecyo nekizibu abantu kunda sente ngo bakore burusaha babure kucekinga basi nacho kirete buzubu hati iwo wa driving ninyenda kubuza nakufuna license eyo kubane kitongole ekyo kusabaza abantu especially those bus companies nine kuba nine bisanizo ki hati ko kuba noyega motoka notandikira class B tutakagira aliye omweji we motoka ninyenda mukama we kitongole niba mutaskinga kubana biki aine kubana sente zonka ninga ine ebintu ebindi byaine kuhikiriza ninyera basi kuza kugiteka amahanda
nibagitwara o Ministry of Works hariyo ba IOVs inspectors of vehicles base ejo bagicebera barengweseme kwa neza amahanda na driver wakuza kugihereza nabo bamukebera bengwa inebisanizo byona bakora ki bamuhereza badge iyo kwishiriza gukora ki kuvuga base konko buzibu barya bono bagicebera jya ba works bineshonga nangu na driver bisanizo nababyine konke kizibu kubwanyuma after 1 month hakizamu stress ya driver hakizamo kwanga kandi ka basi hakizamo akakavu yako ebizubu tibikwizira asahejo so bari aba Ministry of Works muri mugwabo ni bagukora omurimo gwabo mbagukora konka kiri between akabenje kari between omuvugi hamwe na mukama w'ekitongore ningashi mukama wa basi kuba kwikaho mukama wa basi naenda basi yekore burusha abantu baba ruho obekora rutu 5 taro kwemera driver mere wano sakugirira steri nyigirireho basi neteba kugenda driver nawe nayanga kugambira kubi mukama weye kumujyata naraha nanga nyenda kukoresha nanga nyenda kuza kureba mukazi wanje nanga nyenda kuza abana banje ayine bunde ntokeze ryo kwe famuze tuferirwe aha aba basi bo bazikariyari basi zitura amahanda wakireba oweye bariyo bakubine yemba gomuka konka bamufosi natina kuruzingo mu rumogwe naza kuvuga basi wakireba so ejo stress ekube muri ya mutwe nikituma yakora ki haba hobuzi bwa amahanda yakora inshobi okay hatinkiwe wa Royal Driving abana banyu bumuriyoni mushoza abanyensa muriyoni mushoza abana bakushaki nitugezaho abana tubashohozaje akubitwa Royal Driving School omuntu nayiza kubuza ati ninyegero bwire bukwingana ki abantu tibine mitwere kushana hariho akora kakwata hariho kucererwa sitwe ntumujyango twakwa condition egemo sasora school fees yegaburi izoba Monday to Friday iyo kiriyari ito mwana witu nuwa kutugira tate kinanyenda nakifuna akubaruho solo walana na kwikilana so akwaturo mbwire buce tumutestinga instructors bamutestinga nanye muvugisa motoka ndenkwero muntu gwakozere ki arije tugaraka tumutwara police wa IOV na so narawo mutesters instructor nanye mwetestingera mukwata mutwaro wa IOV na wa mutestinga babajyangu yabaje babuha permit omwana agenda ino businje konke byo kuzabaza burebyo in fact aro muntu ari kwizajya tunyonyenda kwegera mu weekend ni mugirangu sebo weekend te kumara te kuvuga motoka not even inti te kumara te kuvuga so abantu abawaswasi omuntu ari kwiza kwega kandi naenda kweberagiro kakubensobi nayakore ensobi azeje niyo ko wagireta omuntu nayiza akujya nyono manya nyenda kutanka kuvugira mu town nabo tukumanya kandi ndakuvuga mu town ondizo muntu ayiza kugira ngo nyobwire mbwine kiro cyonka hatiwe tukumanya kandi ndakuyegera mu mwirima abantu batura muhando mwiha nango nikiro novuga konka banzo ovuge wamara kufuna experience then abana baza kugenda barabya mu nekiro bavugira amatara bakora ki bacenge cyonka to basa kwizora umusya ngunyoni nsi bande bize obwire mbwine kiro ogwento umujyango sebo nanga nyabo tukunda sente konka waturema no kwegi hango nango nizo muntu ayiza kujya nyowe nyino bwire orwakana rwonka nyendanyize nsibo motoka izoba ryona icyo nekintu kibi elana oborana taseme kura wara hano tanka korenshobi washenga okay nabanishaba otugambire Royal Driving neshangwa Royal Driving School ntsango muri Mbara oruguto mbarweta High Street turiyawa ruguri y'amahembe gente address empanga yitwineho hari kizimbe cha MTN Service Center so aha kizimbe cha MTN Service Center ayife yacho hari kizimemba cyeta BAM Complex so BAM Complex aho nho tukusangwa room number 3A wakota MTN otokareba side ifacho zimbe cyagaruka nore cyapa cyito Royal Driving School wiza no buhereza oboro kwenda utahoshemerirwe okay naba ninyenda usigire omuna Uganda ryokwe arikoze soruguto akagambo kamwe ningashi bubiri ninga bushatu tukhendera omuntu ariko soruguto
nimbashaba obana driver yetware kabo musabaze no musabaze ha stress no n'abasabaze nimwe mureke kuzo mu taxi nangwa mu basi driver mukamuteka pressure twacherera harimo abasubuzabo twacherera no driver mureka akoresha akora cyakubiyonoza kugira ngo wachererwa kandi yo kuzoremwe gukora kushikayo so abasabaze bareke kuteka ba driver pressure kandi nimwe basabaze ni bayumba munonga bine mboze zitakwatagana hati driver na rugamuramwa atandika kurikirize mbozi amuheru accident tiya nangwa n'ikindi na ba driver nabo biho wasi kugendera mu basi barukurya barya music barya WhatsApp bahora driver yaguma yaza TikTok driver yaguma yaza steering ese mu gikoreki jugiyeho nango gikwase conduct washireba basi nzigenda mu muhanda kutukusiyo bwire hina yiba kwika basi abantu bazabaragamba zakushesha nanga gure byo kurya niwe driver abantu wo yihese mu yawore missed call ziriho obatere konka kusanga driver ina abantu nkaga mu basi urya simu urya TikTok n'ikintu cyikushwazana munonga kireta accident oruga kushwazana konka driver ariya music na selectinga uyina magaraga abantu atano urya music no korachi n'ikintu kibi munonga washireba so ba driver biyo wasuwasa kandi driver wahora ngo tuyine man nanga hine kizigo cyo yine okugera ako driver basi yagwa niwe driver no sakurugenderamo ndamukama wa basi no ba wafe so driver wahora ngo tuyine mani gambira mukama wawe utigine mani nawe no muntu kandi yareba nkora ki kugira ngo uteka amagaraga abantu mu ombuzubu nangwa ni woferemo hobwo go mu rumugureke obwo abeno yega moto katabara kutiriho cyapa cya company nanga uyine permit yawe kugira ngo ofo ite n'abagaraga abantu hobwo ejo company ero pressure jeche oronde ndizo nango rondo abantu bingemirimo yibashomere tiyo bakora nubasa no kurugombo bwa driver bwa taxi na basi okorogundo mu rumuguri tambuza mawuwa washenga so okugira ngo yita abantu okahuro yuno mushiza no tetema driver kavuga baso yine kanyora mukono na ruhanga nakunyigera nareba ngo nare ngo ni wita abantu so driver wahura ngo hinembere zo rumuturije oyine stress nangwa stress obwo burwire bobwongo nibo burwire bw'amana munonga kora warugo muka wasigaye bizubuto yine businge oyinerone kurukubi kimotoka kiparking jero to boss no manya nizote nakora ndukubi karata kucenje kugira ngo ugenda niwe nofa ba driver nibinja bakufera mu za bus wahora so kugira ngo ofe hobo yikirizo ruzingo murumo ogumana magaragawe uyizorondo gundo zenda handi kuyirba handi hatimba kweto kuyireba washenga than kuriskingo kita abantu we bari munonga Royal Driving School adno shatwa hendera no neshinde kibuzo cyamuhe ninyendo hendere uri kusima abantu kubahaje ni nsima ba customer bona bitu twegisa abantu bingi tinkubizukana face nimbandi yo muhanda ndeba master n'abashiza bakuru n'abakazi bakuru n'aba boss n'aba doctor n'abaserikare bamani master ubundo chifuna chance wamwika hiyo tukonka kanta kwizukaje atokanyegesa motoka hazokisanga wena narebo kajya inene motoka nunjo bunda ine motoka yishitongwe navuga uhura washemero washireba so abantu bona baturabiro mukona Royal Driving School mbarara nimba sima kandi abantu bwena bari yokwe abakura Royal mwize noza kwegaje ogenda obusinge kandi tuyino mugisha tinkeje saga mwana kamusanga najati ndi ya street mazima abana binge nibafune micha wayegera Royal no ryashuwadiro nangwa nitwo bumwe nyine banywani banje binge omone bambuza tofunda yo driver tofunda shi so abantu bingi nimugabane mirimo mbwene emirimo tukugigaba kugirondera ntufuna abantu tuba connecting mukora connection bwenti tuyinitema twantamanya hari yo murumo umuntu tujyango nanka no manye kwata permit yawe gendo mwanya gute na gute nangatere nambeje nayenda drive okukira munonga abishya bari yo kabo kwetina abantu hati bakunda ba driver babishiki ba boss nibenda kurondera tina kushomo gwa driving tina kwija
nambwenu amando izotandikireho za kusasurira hafu ya school fees cyawa we bare ba boss nibakunda kurondera abakazi babo ba driver azana batina bashiza yakwato mukazi wa mu musiza kumuvuga agomana wasuwasa nka yamuye driver wo mushiki nayo no businge namayante mariye yeri intact sabikibona baryokwe bize bege zakubafunira emirimo ba boss nibijya bakutera abakwenda ba driver babishi we bare munonga sebo. Okay, we bare munonga kureba Nkore Media TV yabari omushija wa Royal Driving School ari kwegesa abantu engeri tukubasa kwerindamu butandwa ya muhanda ningashi accidents. Kare until next time tukuba tugarka nana okwegesa engeri tukubasa kurindamu amagara gitu hamwe nana okwerinda hanguto nasigara ndi Joanna. Until next time, bye bye. Nkore Media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Nkore Media.